Bok svima, ja sam Margi, a ovo je moja prijateljica Mirta i danas vas vodim na svoja 2 nastupa. Prvi je bio na bazenima Aqua Vive, a ovo se Mirta i ja šminkamo strategijom Snađi se druže! Moj je bio prvi izlaz i evo me, vani sam! Woohoo! Obožavam gledati izraze dječjih lica kada dođem, obožavam gledati izraze odraslih lica kada dođem, obožavam Mariposin performance. Wow! Sljedeća je Mirta, a pazite sad reakciju ljudi kad je izašla. Došli smo do dijela kada nastupa balon i balon prenosi u ovom ogromnom koferu. Teamwork makes the dream work. Bubble Mariposa uvijek zahtjeva asistenciju i često dobijem pitanje kako ulazim unutra. E pa ovako, prvo uđem u balon i onda me netko izvana mora napuhati, a to napuhavanje traje 7 minuta. Tokom tih 7 minuta ja se srećam, zagrijavam jer volim biti baš spremna za nastup. I evo me, baš sam spremna za nastup. Tadam! Bubble Mariposa može biti nastup i samo na kopnu, ali ja idem u bazenčić. Ovako ulazim na bok, hop cup i idemo, off I go. Volim ovaj nastup jer je jako interaktivan s gostima i s djecom. Ljudi se mogu dodavati s loptom, vrtiti je, and it's a lot of fun. Znači, upravo sam izašla iz balona, ne znam jel se vidi, ali ja sam soaking wet. Ajme Margi, jesi ti to gotova s gažom? Ne, nego sam skinula svu šminku i sad je ponovno stavim. Ovo je jedna suma sumarum mog cijelog dana, trčim lijevo desno, a sada sam trčala da snimam Mirtu. Ovo je bio Mirtin zadnji izlaz, sada mi daje upaljač and off she goes. Uvijek sam oduševljena s njenim fire showom i uvijek me zanima kako se ovdje ne izgori. Mesmerized sam jednako kao i ljudi. There she freaking goes! Ali to nije sve, sada treba ispakirati balon, za što ti doslovno treba diploma s građevine, što Mirtin Nikola ima. I taj čovjek mi je maksimalno pomogao jučer. Nikola, hvala ti, bez tebi bi sve išlo 80% sporije. Došlo je vrijeme da se presvučemo, svi nastupi su uspješno odrađeni, a sada idemo na nastup broj 2. Woohoo! Aqua Vive, thank you, it was a pleasure. And just like that, evo me na trgu i idem u Johan. Ovo je naša erijalistica Tena, spremna za nastup, a ovo je Rapunzel Entertainment Edition. Tena je bila apsolutno predivna, vidi je! Da vas updateam, promijenila sam kosu i ponovno idemo u Mariposu. Ajme, ovo se i rimuje. Ovo mi je bilo presmiješno i morala sam ostaviti, znači svira Shakira, a ja, kraljica Elizabeta, totalno ulazi. I evo me, silazim dole, ja znam da je Mariposa moj nastup, ali svaki put kad vidim snimke se iznova iznenadim koliko to sve šljašti, koliko je to sve bajkovito. Tu sam vam ostavila malo snipetića da i vi vidite kao da ste bili tamo. Obožavam se slikati sa gostima, to mi je jedan od najdražih dijelova cijelog nastupa. Prvi izlaz smo odradili i sad smo običan gost. Vjerovali vi meni ili ne, ovo je bio zadnji izlaz večeri, a ovo je moja Tena koja mi pomaže čak i sa stavljanjem krune i malo behind the scenes contenta. Stigla je meza, a stigle su i Bondove djevojke. Pogledajte ih, molim vas, kako su lijepe. A pogledajte, molim vas, i koliko meni mjesta treba za sve moje stvari. Znači, imam 3 para štikli za sve nastupe u svim prilikama. 1.41 je, ja i moj koferko se sign out tamo. Peace out. Glamorous. Pazi muziku! Znači, izašla sam od doma u... Ajme, vidi kao eurići po podu. Izašla sam od doma u 3, sad je 12 sati na gazi. Bože, a ja idem ujutro na bordanje, evo Jej! Wow! So fresh. So fresh and so clean! Nadam se da vam je bilo zanimljivo, a sada laku noć!